Ile mo le nganga falo alo male o tu maulalo te a feilo a ia tua ile au fa fonga fo yo o le tat podcast ona o fai fo si leva ona yaso po wa yaso fo o le mafai ona tato tu e tata noa so fa so ai po i mata upu e masani ona tuina atu ai tuina atu lo fa tai tele a te auto no loto no sa ma le loto malama i te ulanga fo i pei ona iai fo i lo nei tangata mai se fo i si ma sio vainga ia pea no tau atu i taimi mo vai na lai ona patu tuai tātou ona batu nuna polokalama ona tu ulanga o ma il tino ona umale o mai ale ia tau tonga fo i matulanga fo i matonga fitinga fo mai os feo lolo ia mafaso solo manuia mai lava ia aiso so o mai fo ia wa before le tinao le ainga ia po or my eternal companion ile mautanga sengase fo ona o mai fo i ma ngase o le tino ia lea fato amo masi masele o lea fo o manu o mat o faso solo manuia ia olivi inga ave le tua no le mano fa malo loin al sango fo sa twinatu o le fo i o to ma voi fo le malosi e ui lava le ato to alo faso solo mai pe o le au te fala lalo tuai ato ese tuai foi la fa fo tato proclamo mai si lava to tele ni so to petolu a fe petofia sa o asiasi fo ai fo lava o le ai lava ni podcast fo o twinatu ia ono le tūlanga na sayai o te whawhiloa ia tu le pa ia malu le tunu o te le taea o tō pa ia mo tūtau i tūtau langi awa o tō pa ia mo tō mamalu e mai le vavau e o atu le whaavai e lei whaisanga tonu ia te au o te tu silima pe o te paa tonuina e foi tūlanga foi o la ngisi o la tau mo foi le angango le lefi fia o te taua no motusia le tato program tato fesesia inga mo se taimi umi ai o leo te whapea tuai whawhiloa i atu tupu mai o le tunu whawhiloa i atu i leo whainga luenga le tua whawhiloa i atu foi i le au talavou o le atunu le latoro o le malosi no o male malosi le atunu lo tupa e pe le talavou male i le malosi male sangi foi le fi le taimi o talavou a iei lava se mea ngā foi mau le nei i nei podcast tuina atu e fuafua iai le lunga foi o autou lumanai ma fuafuanga fai o le mea silina tāua e tuina atu foi lau pata alofa e lato lava o loo alulue pea tu tono vai ngā aua malo Amerika Australia New Zealand o fea lava o le larolangi o lo e au nei to ninga o vai ngā aua malo o te whapea atu whaftai la o tou au nanga o le pui o Saurtonga o nei aso o ni aso whaingata o te whatustusa o tou aso ne i aso o ia o i tutonu o whapea au to e foi tutonu whapea o whamania ina o se o langa telefou e lea tu o ke koe foi kuolo o langa
o le matua te le la o sa o ngai te tau ona o to go through ai boy o te alu ai ina inga tusa le mea le o i ai o to mamalam e le ngata i tu langa fa policies i tono o vaenga awal malo e moise beta ua upenga ma equipment o mea umalava e whaonga ina o to mo le ngalamoino a commission se o task for i po ua mwhai ona o to ngā lue ai o leo te whapea tuai tai lava lo o to msa imala o to tautua tautanga o sia tuina tolo o to soifua o lo to wola ina i whapea ona maua pele sa o tonga mo ina tou o e o lo o ona soifua le ngata i le langi pa democracy ia e maise la fosio tatu atu nui Samoa tonu nai vaenga masani no tara noa tuai ai ua whetalu ai ona ua whaisi leva ele tuina tu la podcast o lea lao te fiatal noa tuai taimi nei na mea mua o le taimi na ua shut down le malo Amerika sa pe o matusa tonu wha malawai taimi na shut down ai fo ia le tio tatou malo i Samoa a se tulou lawa fo ia le pa ia malo na yo tatou pa anga ma na yo tatou usum tua fino e le tu sae ia po Amerika Samoa fo a wa a fia fo i latou i le tulangoro o shutdown al malo Amerika po le nia le o tulango nga luenga fai o le talo le tupe e tu tono al malo Amerika pamino ina la ya Samoa tuto tasi bo ma upasi le talo le tupe ma fawa wina pe tulanga masani ai o fa pe tu malo fa tai ai lato o e na lato na lato si lima ina ia pasia le talo le tupe ele i pasia fa pe o se fa au se si tulanga fa pe na ai wa ono le tulanga wa ia se le tasi ate auto wa sa o matonu le tala o le se leni fa soina mo le tau sanga lo ilumana ia polisi val masina ia le la fa long le tala le tupe le ono si o tatu malo to tasi nei Amerika e a fie po si o tatu si o tatu malo territory i Amerika Samoa o lo o iai se whawhitau di o lo iai pelsha da le tolu sululua o tolu nei o aso talo ona pelsha down o le o pasia i le tala o le paketi po le tala o le tupe ane malo Amerika e fesili ngia i foi la tatou ai sea la ele wingo le meo le kalo le kupe ia o au ia o te le ele ai so ma anga tele te inea pa wale mea o te ilo e au ia i se ngana whaingo fia ia te au e wha mamla mai nai ele ai ase senga foi le mar whapea kole o le o louta mai ia te oe po loutina ia te oe sau tango le ia so ia ka lalea o lo pasese ke aluai i le aonga e ke ai ona e alo la ia whakau mai ai se suka mai o le makeki ma le pasese to e foi mai ai yo na aso sfursengi le pasese o le pasi ele one way o ma tola ia la la sa tau sau mai o
ia ole se full send por se le ka por se len ia na saula ia whaangali si full send i whakau ai le chairman pan ia po le i kua whalawa hoi le fo i full send i fo i longa kau ia ona malepaka vai lua la ia whaapaka kongu ai ia le lunch ia pe ape o ia se ni war ke lo kai sa wala o ngai le se coupe le se be ai ia o isi taimi ia o mana o ngai pole i wa foi a so solo o ti fang a makau dia kala la valenga au mai ia ona lu le fai fa tau le na mara o tina e vat o le ase me tutoia ko fa fo kala na tupe na ai o le kala le tupe fa polkiki e fai le au fai polkiki i le va o meu pa ki po vaenga fa polkiki o fo malako ko vaenga pe ona iai le HRPP le patuto le atu samo tasi ma le Samoa United Support United o le ele ka umor sa fa umingo le lato acronym ia o velanga o vangalanga o lato na mai kalangoa e la tu la fono foi en fai ai ona pasia le ia kala le kupe pata tau le ilunga ile kaimi e paloka i mo le kala le kupe ia o fa pena frai nei Amerika e fo la tu la fono nei o kale mala malama ia fa tu la fono nei foi la fa ingo tata ia o Samoa o kele lava le ioe iai o nei Amerika o leo o to tele nei le ioe ai mo la fa ingo le o mo se fu le no pos fallo senga ke por le campus e kakau o ma pasi e ku talo tu o no min o hai la mai malo to tele mo talia talo tu ai le mo la fa inga le fatu la fono ina e tau o no iai Leonos fai no mero Leon se fu o tangata senga ki the Tower House of Senate i Wailua vaenga o le tu la fa por kiki como America Tower House of Senate ia ma le House of the Congress o le House of the Senate to se lau wa senga ke ia senator ma se lau nga ko se ko lua mai senator i ko kongo le skeke kasi e moela se lau o le ono sfuru na fai numera e ka kaunga ausia ko am fainga pasia ili kupe e pasia ko ala le kala kupe lalo ile fale o Congress o Congress ai vatu ilunga e ui na to tele ia vota le wai nei taimi nei ale Republican ale party le Republican o lo ausia nele malo America ia ali akole musfuru le wala na lo ia nei o lo ia i pela fe fa fe na wa inga ma tulanga foi o le fe va i fa pe mai mana onga o le tu Democratic le party le Democratic i mea ta tau ona pasia le involve como le o le pili le te e Republican pei o le manga ola ko le kasi le tiliona $1 trillion fai ala to fufonga i tūlanga fo manga ola ko fai ina i support le la ko paki ai ke ia le Republican le lawa le o lo fa molo au ia fa pe ale
ia se ka kwa ambio ta uarto ina le matonu awa ia se ka kwa ambio whapena ia wala wa tatou tala i lea tūlanga le talo le tupe mai teimi nei a pai e te fia tatou plokalama. Please like, love, share, subscribe. Amole mole a whapete fia tu sai mali wharuina to le tatou plokalama. Ia e lofa mai whai mai sau comment. Tusi mai sau comment. Whai mai ni mea te whina ngalo e tau no tau o no whasao mai. Whai mai ni whina ngalo fōi mea whi whasao. O ni mea e whaau ai ma whamara mātili nai. Mea nau te whia ai whai tau au tau whina ngalo. Wai le me whale pese lima makua ngalo kiliki ai ai. Ia subscribe. Ia whaapea o na mua ni se whaawau ai pea I lunga le lunga o tatou proklama. Lo lava ina ngalo malie. Wa lo kako o malo kem kalasia. In your own free will. And you have the freedom of choice to do such. Mai akako kala lea I winga I talo tupe. Melo no te fiatalo no atuai. Wa lepa ko kiki akol bo toni wa astalo na maya o se taimi mua o le kala fasoro piko le rolang o mafai ai ona sainia se ile mu ile va o Hamas ma Israel Hamas ma Israel mal malo Israel mo le tolu wa aso te ai talo ma sainia le nei ile mo lo ia yani fa fitau li light ai o sili atu langa o lo ia nei pasau ina le telo so ifua I tu mai lua toe maua vanoa pasau atu ai so ani ele ngata I malo au patas ele ngata I atunu ese fi so ani ai la tolo na mi so ani meta tau mafa o lava o fale ie o no tu ilunga ina no foi tu langa fale ma mo le tau si o so I fua malo loina o mea uma nei ua mawhai o na tala atu matuinatu lo iai foi anai mea iti lava o lo mawhai o lo paisi wha vesi ai ale me silion taua o mawhai foi laila e tula to Hamas I Palestina o na langolangoina le sainiel file mu President Trump malana ia foi team sa lato tau mawhai I le tula e malia foi la le lungo le nei la wai I lo lava lea my own personal assessment on this peace treaty or it's more like a ceasefire you know what I'll know President Trump ele I tae fatase President Trump ese tulanga o Israelu o ile fa pe o la tona tupu anga mai o ya ko ingo ya kopo nena suilo no ingo ya Israel ono le la tawivinga male angelo le tu le na su ya ilunga ingo ya kopo ya Israel fa pe to sila mo to mai mo fa fonga ile tala noa a President Trump kua kule kai mio o ya kopo no mo fa pe ese o ko inga le o si kai mi pe le anga le le President of America ai o le President foi malana au fa fotu o tangata mai te li tapaso pito ai no foi a Trump o nga I kua ko ya kopo mataulia tangata alapi o la tou te punga mai foi I le ngafa ai o le na ave I aile
le folanga le atua o te whaia oe man nu o tele unga mai a oe langa matangata e pei o le ongi le sami ma e tu o la ya oe le ngā ia ko inga whai awa leo Abraham ana ole Abraham lo na tali leo Isaako tato tala mamlam lewe sa o iai na o sa tau whai ma patonuina akali se akali ia e o malika biu bo wale atali o matutua ai to saul fatonunga ale atua ia e avel tamanaya yo sia taulang yo le tala mala atu lo fuli men tu au fia ele angelu le ao ramoni awani fa o le o tiktam ia ai vai le ma boy po le o ki ngai la vea mai le fa pulo longa le mai o sia taulanga awa o tali tono le atua o Amos tangata sili on fatu tua le kau ki pepese ia mai le amatanga o ai le tamara fatu tua Amo ona sa oile le ko inga leo o Isaako oila le whana o Isaako o i tonu lamana lea na au mai ai e Trump ia le tūlanga lea o lana whanau la lea al kama o Iakopo ma Esa o nitana leo le ngafa o alu o Esau tele i foila le tūlanga lea pe ona tupunga ma ia tangata alapia Iakopo le lo tupu pe kakalunga i foi tuina momo tupunga ma ia tangata o Israel e vaila to i ni vaenga os fullo o the 12 tribes o nela o te muse whamatala o mea o tala mamlame a te o tu ai masira vale au whai i o e kalesia o le ato masani i le whengainga le tu i tonu o tuspaia lea ua lai ona mai e Trump kile kiel mere ilu mai kau aku i alapi mai Israel o ko kasi level mo le la au sa ko o mai ai e ui na fele la fele le alua ai leanga o to e tasi level tanga tanto o mai ai na ia le la wala i ona pei e mai esisi pa ma fananga ma sisi to file mo ilea it is idea for the first time in the history famaya isigaga like for 1500 years for 2000 years if what can you so famaya ifo ya Trump 3500 years kolu afilima selauta usanga na fika ngari kaimiko ngwale o savalia pelamo el funga elele nela o itangata alapi mai sala na me ko ke fekawa fe bisa ifa peo o do lava o le toto etasi muli mai tu langa foi tangata filifilia tangata o le atua o le nu o le atua ua faso solo mai ai kal kong foi ka kalapia o la ko foi o tangata filifilia le atua o no la to foi o nu o le atua Kasina vaenga no ua ofia tuina i whaapea ona tātou ua misia sa nao ina ia whaia i se tai podcast le leila e peita i ane. Ona ua te aitu ai tau na uwha mara mai nātu
ila amatanga atu pole nei mo le nei vai asa. Ono whapea tu lea whaamutai fo I lea tūlanga. Ai tu iei links mwhaino tōu o ai. Atu ina atu I lalo. Ina I whapea ono tōu asi asu iei. Whamanino ati le nei tūlanga. Le mele tōlu o te fiataru no atu ai. Oa o se tasi le nei o me o loo a fia I tele le tasi o tatu atunu I samu. Ai o teli amataina. Please love, like, share, compliment, and subscribe. Ilka kuplo kalam. Ina iafa. Bawa I pele anga fo I ole fia tanta normal. I fa soat fo. Ina I fa pea ona abralo I pe lumal tatu plo kalam. Ona engalon tolu lau tuinat. Lea na sauta ua fo se tase o episode fa pea. Wasi I taua Amerika. Tau le taua. Fasanga Ifwala au fasaina or against illegal drugs. Oh, paimi muli South Northway. Wa yai fwa pa America. Lelo. Olo sio miai. Yale maloleo Venezuela. La South America. Totele ya atunu o South America, Central America. La totila ngana kuino ya. Le move le America. Totele foi dis. E foi initiative. O la tote ya. Mele fa mai Central. So se si la fa do ke ai. O ko nga le lo. Lo lango ina ma o do fo na le o lo. O lo do fai mea fatasi. A Venezuela. Ili ngau singa malkilipa inga. Ole. Illegal drugs. Ili la langi ato. Ole mea saya. Ua whaalongo pēm. Ele ngata mai I reporti SS utu ina mai. E mai se lava. Tala whaasolo pito. O yo tala a ave mai. I to tonu lava Venezuela lato. Ile opposing party. Wa ngala I talingo o si tamaita ile sa lenga maua neile Nobel Prize. Pasanga tau ya President Maduro o Venezuela. Ona wo whaonga pai ole kongu ulia. Peia o Venezuela sili akule kele ole lako oyo o swao. Nailo ahalapi ko whakasi. Ona olele le o taita inga whaale malo. Alai ona pa nei atu no istulanga tiva ale le tangolim. Le ala fo ile mela to te maua mai le swau ulea. Ya waola yanga ula ko olo whaipinge ka o tatou. Ona le whaipine lava. Le melea. Whano noa fo ile anganga I le tu la wal mende wo le vango kailoa mai ya Venezuela. Ina o tula I mai le li leo Pandoro. Le ngata le lato kasino lakos source of income ke le ke lo swau. O makao nga aloi male illegal drugs. Wa fai connection ma cartel units a Congo, South America, ma Central America I Mexico. Ai ua tele ina whaonga ina ua makua I seal aflava le border America. Wa ilua cartel Mexico. Na tā tele. Lea la ua whai ea la tō
tuna inga nei e ave i Venezuela. Ona fōlinga la ia tele whaangalsoa o Venezuela. Pāsese koe lunga malea. Ma le delivering foi o le wala au whasain. E tele o wala lo delivering nei legal drugs. E o fausia la ko submarine. Fausia la ko vaafi kele. O vaafi kele. Oil skimmers. O whaongai ina ia pa lafia koima drugs. O le mea la Amerika o lo whainei. Ele fia o i Kongo Venezuela e oso whai Venezuela. Ai o le taimi a sa wele wa ai whafo mai ko Kongo Venezuela. O le kaimi vole ngaya. E seas, e ola l'international water. Seas lo Amerika. E tau fia lo Amerika. Ave i kakai Kongo ea. E whaile susue. Ma o le tele o tulanga ia pe ona moli mau mai ia ata fo ino o pena te whailanga e fia milionga kupe o loo usai ma mauka ngei lo paku tuna penga o va umana e liusi sta ilunga o le international water le ka ofi ma allow kaka Amerika ia fika Amerika o so kasi al me fa ia lea fatama ia yoi e tele o isi taimi sao mai lo le fa va leanga i le tu i le Pasifika ona ia le o isi va e o mai solo mai kama ia kumu e me salbe boi le be boi foi le o be mo ai kama ia kumu i Pasifika le lo ia ka ko ia po le se wala pa wala na e foi va fa ngoka mai isi ia kumu i Pasifika le ka ko pinga va fa so they have a vantage point mo le mit fa kasi ai ia onga paso mai lo la i ole cocaine ia ngo lo la i wo i la ko tu i fa pena o ia me o mane ia o mo mai America te milan nei o faisi si slow la lo ono tu langa na lo ia asio malo tele la lo South America lo langa lo in America ma la o lato ia foi le vele so swani America o Colombia ia pe ato ma o Colombia o le sia kung le ngasili o malo si mele o le legal drugs e fa ko fa almena lo ia lo ia i feta o inga foi lungo sami ia na lo ka lo fa la fa fena ku mangi kama iva mangi e o te fa sanga tau le il faut avoir le lungo se carrier ma va te tele o manguao o amphibious ship me o al tulanga na lo ia o le ala se a whaina o le mele o le a fio tātou le mele mela le luaku le a getting whai mai tātou o le mala valele lea ia po i le wafu sa le po le wafu le o mala valele le waku mai whawhea nisi o whaangoka fo i o o atu ma more pe pool o ingisi o palalwhanga le atino whapena mala i motor Pasifika ua malo le malo si afa malo si ai tele le alu le system le e ave
a revenue bonds ilungo le sami e meet umai o distribute lola I ole cocaine for drug anga ia la ko ko kongi ai masalpe togi al termina ia ma o lo iola tu kama imoko ma kung upai same thing with Australia and New Zealand ole tu langa na no ia ai tatot famo mo pea o lo ia I pea le malo America mal so soni menisi malo ile fato ila loina le tu langa le mal mata utia ona fa le anga inai ma fau ele ngata yalom fana witi au tangata anu watu no mai moise sio tatu atunu I Samoa tele me olo tutupu mo I Samoa ia te lo poni tala fatu poni ai ngoa ka ke lo la fa yo sa no winga on me tonu lo na la to oe wa pulea ele fala aula to ma fau o ko ingi kura sili ngoi pasi tangata pasi oki kangaka ole soli tu la fono tu langa o lau fanua ma pisinisi le ngata foile pao o toi foi e tu langa ua lato o in tu langa fale tisi no langa fale tonu ialo tamaitai fana wito la tunu ai Samoa dato talopea tuina tu lumole tu le fa marsi anga tele mole awala en fai un tato fo I ni fa fita udi tau fa longo se tasio o interview si tamali leo lo fai neima lango oipo ma temporary commissioner of the police department in Samoa ese mana yo fui siana ia tamu fai ngamle paula vale bea ina o ye le fesiri ngia le fesiri nate si la fia o la sona langona o nga o sia le fala au o me tonu Samoa ena vave lava na tali le ai ilo na tali tonu ngale ono va maile se interview sa fai prokalama le atautai lo fai asiata vai malae ma le ataua mas le CEO o malae va lele ai fai fo tata mamla matali tulanga o me kau drugs o langa specialty nga sa o ngaya me kau pharmaceutical me fale vai ona le mo fala au a fale mai matulanga fa pena ia tia o te matua I o wha mo I ina lava le sunga oka oi whare suafa le CEO leo le mala va alele e ka wo I se me su e mai ai na ua la wai kongo le ngata mai I mai kongo le whane mai ai wha pena fo I mai any pharmacy kongo o pia if you monitor what type of medication or tablet that you think that the price is, no matter how much you put it up there, I like it. That's part of it. Now, Elio also expert menge. For 4 years, Aole yo matoe fai meyo drug mission mal DEA. I borders o America ma Mexico. E makwa o ina le ya matou ile awala e kokoa e marijuana. Ile awala e mixa ile fala au ona mangi medication fala medication from the pharmacy. E fo e ngausia ile cocaine, bo methamphetamine or whatever they call it.
Yo, e pela si o mamra mai dit el mena no vai tu lo o sa un nova pesi o me leva lele. Ora toma foto al sua fosi o si uso. Ecco, e sa o lele, la sa o lele. Now, I haven't done it in 30 years. Before lele, lo mamla male ke mavo. The last mission I did Mawa is in 1993. Yo, 1993. O le mamao nga I kua kalunga o aleo te mana tuale. O I fex la ngai o mamlama ne sa o ina I mātou I te tonu ole. O ina ia mako mamlama I mau kere I o whaira mako mission. I sue me ngai ma destroy, ma sue I whale lai I le borders o laelo o nga osi le mea and destroy them. Mea umalawa. I ka ngaka o I ke mafia reject and wanna go against us by fire, and we fire back and we go at it. Ole. Le tonu lava la. Ole a vea lea ole mafau lea wa o lei e kamaikiki malingi lea mai ia o nga I e fai. Wa o mea I e teacher professor university. So I remember the last professor nga teaching mako lea is from the University of Alabama. The Crimson Tide. O ia nga sau for one whole week nga teach ai ma ako le ma le ia kampangi ako la na buku o umangi kamiki ia o umala ko kala ki 4 years 6 years 8 years o ko and guess what o ko ia o fai ala ko fa ko ang marijuana e fai ko mo fale o me nga teach te wala e fai kom a fai foi I lungo o lau ele makuku. Me kwa tisi lei foi ale a wale mfainga irrigate daile. Sa wele vai nga ia fa wale o lau lea. Kau lau fa su pe. E o lei lungo o se wet climate full. So you have to make your own climate na. Me nga ke vai e vakumu me o pepa ila fo ngali pe fai asia o ka mai fa polo lo foi le. Koko I kong. O nga fai ala I o la o ki mo nga se a wale mfainga fai a. Sa wele vai na iha. Ia te whaalonga kula ia. Wa kusi mai mako pe tala ula fo I tamui. Ma po e male ako la whako anga marijuana o whai. Ia o isi. Whaalonga ako la wa mau ave loka. Whalpui pui. And they wrote letters to us. Ka umai ai mela ua iai lau whalpui pui. It's because of the camaraderie between us Marines or soldiers, whatever. We'll never forget each other, and we always try to update. Even now, I was out for about 20, 26 years, 25, 24 years. I gaining a lo felangolang mai lo mato so type malito tele o ilato sa mato nga lufatasi in a uniform in which we work together side by side. We fight side by side together and even die side by side with, and God bless our men and women that didn't make it back. Please love, like, share, compliment, and please subscribe. Ole fai una al tatou ta upload tolu na o mua o shutdown longo lua fe ngainga le na usia male lewo ma vao Israelu ma Hamas lon tolu le taua le against drug or against the cartel. Ayai lava la se me sa paula wal meno tuina ina ia
update like titi and just touch on it. Ila matanga o tatu, il whainga o tatu proklama nei. Wa olo iai se utunga tele lava amata le aso tai au. Ono utuina atu se proklama. Ile history ma le history ma ole United States Marine Corps aisea. Because next week, November 10th, is the birthday of the United States Marine Corps. And part of it, why I want to present that history of the United States Marine Corps, because Samoa is also in the history book of the United States Marine Corps, was also involved with the Marines in World War II. Hakul kaiminga, tar no atwele ya te utu sai fo malalato na involve fo Samoa ile. Te me malinga. Salo gae te lo to na do te lo. Ole malingi, la kali ole malingi. Fo nai yo uso fo tonu cho mato no ka wa malingi awa o kali o malingi ya. Mai ni si fo yo ta yo mato no. Yeah, so for the next 3 or 4 episodes, I am talking from the beginning of the United States Marine Corps all the way to the present now. Let's find out. November. It's very different from any branch of service. It's so sacred and important to the Marine Corps that, anything unpredicted will happen on that day. Every unit, even the retired Marines, have their own banquet or the birthday ball in which everybody will dress up. Wear your best tuxedo. If your uniform doesn't fit anymore, if your uniform still fit, you better wear it right. Put your ribbons on correctly, your badges and everything. Otherwise, somebody's gonna scream, yell at you, just like the old days, at the beginning of the days. It's very interesting. The United States Marine Corps. Malilako traditions, their culture, and who really are these people? Me was one of them. So please, again, love, like, share, compliment, and subscribe. Thanks for listening. Fatai tele lava malo to taimi. That's what I ao. La falatu li tato vaenga momo li tato Marine Corps history. Ona faso solo to I lava lea. O la to te fifa longo mi tulango fa pena. Le nei vaenga au. Known as the meanest fighting machine, and the most dangerous fighting force in the world. Starting tomorrow, you can hear its beginning. Paftai mole lo taimi, paftai mole amanoa. Just remember, this is Ene To, the host of the Iron and Iron, a veteran stake. Semper Fidelis, paftai, soifua maya manuia.